Kuyitwa Kwasamweli mwana wa Elukana, kulitokana na mama yake Ana. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Hari umuntu uri muri Amerika unyandikiye ngo tumuririmbire iyo ndirimbo. Bari online nabo barataramye, Imana ibaha umugisha. Kuwenda usanga hari ibintu bimuzinze bishobora kumuvaho. Anyandikiye mu mwanya ndi hari yasinze ukuntu ufunguye connection. Arambwira ati kundi ku murongo ko ndareba amateraniro none musubiremo iyo ndirimbo. Hari abantu benshi yagiye ifasha. Iyo ndirimbo mu minsi izigiye gusohoka. Igiye gusohoka ije hanze nyine ifasha be tampana umuntu agira yiwe. Nimbuza wigagaza ngo hari icugira. Iyo mpano ugira si yawe ni y'abantu. Uzuyikoresha rero neza uyiheza abantu bamererwe neza. Asifiwe sana. Kuyitwa Kwasamweli mwana wa Elukana, kulitokana na mama yake Ana. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo aombe Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo aombe Mungu ampe mtoto. Maombi ya imani, maombi baba anayajibu maombi. Dusubiremo iyo ano nizasabwe uzamucangamuka mucangamuke amateraniro ariko uzi stress ziba hanze. Abazimu baza baguma kuzerera bagafata abantu bakabajwigiriza bakabaniga. Ariko iyo ugeze mu materaniro ukumva ijambo ry'Imana rikakugorora rikagupasa rikagushira ku murongo katawemerewe neza. Ntangazwa n'umuntu uzuzaha iwe agataha nibyo yazanye kujya yaje akaba ariko asubirayo. Abazimu mu izina rya Yesu batsindwe uyu mugoroba. Kuyitwa Kwasamweli mwana wa Elukana, kulitokana na mama yake Ana. Mama alipanda Shilo aombe ampe mtoto. Mama alipanda Shilo aombe apewe mtoto. Mama alipanda Shilo aombe maombi ya imani, maombi baba anayajibu. Maombi anayajibu. Maombi ya imani, maombi baba
tamishijwe amara inyota baguye umwuma yamene y'amaraso abanyabyaha yaje gukiza abatakwikiza yaje ngo aruhure abatamishijwe amara inyota baguye umwuma haracari ibyiringiro ngwino winjire ai Yesu ateze amaboko ngwino winjire amaraso ya Yesu ntazigera shira imbaraga maraso ya Yesu oya ntazigera shira imbaraga maraso ya Yesu maze se amubonye amugirira imbabazi nyinshi nuko umwana yarutse maze se amubonye amugirira imbabazi nyinshi nuko umwana karutse we maze se amubonye amugirira imbabazi nyinshi umwana w'ikirara yabwiye se ngo amuhibye maze se arabimuha maze umwana arigendera kandi se yahoraga areba ku irembo ryinjira ngo arebe ko ariyo garuka nuko umwana agarutse maze se amugirira imbabazi nyinshi niko Imana yababariye umuntu imugarura mu rugo niko Imana yababariye umuntu imugarura mu rugo mureke inabi nyabuna haleluya twishimiye abashitsi bacu Imana ibaha umugisha pasiteri ni inshuti yanjye cyane cyane kabisa ni inshuti yanjye cyane niwe muntu nabonye uzi wamukenera ngo ngume nzi iwabo akamantumira gusa akantumira kabura umwanya ariko yantekereje Imana iguhe umugisha rero
abantu iyo umuntu agukunda nawe uzumukunda siko kwiza kandi numugisha kubona umuntu yakubwiye ngo aragukunda. Imana rero iguha umugisha n'abantu bose mwagendanye aba mama bagiduraye Imana ibaha umugisha. Nabonye aba mama babataramye kabisa ngaha bahanuga naho n'abataramye abahana ariko nyine abagiduraye bakuzeho. Imana ibaha umugisha rero kuza kudutaramira. Revera azoturebera cyangwa nyine bavugane natwe tuzogenda. Nugusabaga twebwe bazicare nyine muri kamati y'itorero badutorere umunsi natwe tuje kubishura. Abantu boza baguma bakaza natwe tuzagenda niko kwiza. Twishimiye umuntu nshuti wacu uvuye muri Amerika. Imana iguha umugisha nazamura ikiganza kupe abantu dukomere Imana amashi. Iwabo nta gitaramo kibaye yarambwiye ngo ni igitangaza kumbona gutya live. Yarambonye yambwiye ati igitangaza kirabaye. Nukuvuga ngo iwabo nta gitaramo kibaye. Rero abonye abantu bangana gutya bakunze igitaramo nawe numugisha kuri we ndabizi ko yafashijwe kandi yaguwe neza. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mkombozi wa ulimwengu Yesu. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mkombozi wa ulimwengu ndiye Yesu. Yalitabiriwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mkombozi. Sasa yametimia leo hii Betlehemu, usiku wa manane kazaliwa mtoto mchanga kalazwa morini mwa ng'ombe, kwa sababu walikosa nafasi katika nyumba ya kulala wageni. Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Betlehemu wageni wamejaa. Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Betlehemu wageni wamejaa. Mwokozi Yesu kakosa nafasi. Betlehemu wageni wamejaa. Hata leo hii wapo watu wengi bado wamejaza wageni mioyoni mwao. Ai, wageni hao ni dhambi. Ndugu unazozambika zinazosababisha Yesu akose nafasi. Fungua moyo wako, muruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako, tapata amani. Fungua moyo wako, muruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako, tapata amani. Fungua moyo wako, muruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako, tapata amani. Uzuri wa vijana ni nguvu zao. Uzuri wa nguvu zangu ni kuyafanya mapenzi yake Mungu. Haleluya. Joni muone Bwana
ngojeni mone ya kuwa Bwana yu mwema, yu mwema. Izo ni indirimbo zo hambere. Moses uyu munsi indirimbo zose baririmbye z'abantu nyine bakera zoje mu ikorari bazogira ikorari ya ba Moses. Nabonye yabishoboye. Haleluya. Katurimba karimbo kamwe kigisirimba dusubire nkabitsaho buke hanyuma ni sinza ntinda kukera twarangije dutanga umwanya. Uzuri wa vijana ni nguvu zao, nguvu zao. Uzuri wa vijana ni nguvu zao, nguvu zao. Uzuri wa vijana ni kuyafanya mapenzi yake. Uzuri wa nguvu zangu ni kuyafanya mapenzi yake. Uzuri wa sura yako ni kuyafanya mapenzi yake. Uzuri wa mali yako ni kuyafanya mapenzi yake. Haleluya. Joni muone Bwana yu mwema, yu mwema. Kuteswa Yesu alikusanya wanafunzi wake, alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa imekaribia. Usiku kabla ya kuteswa alikusanya wanafunzi wake, alifahamu kwamba saa yake ya kutolewa imekaribia. Kwa Roho aliona Getsemani, mateso yake na huzuni nyingi zaidi. Aliafusa ile atapoachwa naye Yesu. Alitamani saa ya pasa pamoja na wapendwa wake huko katika pendo lake kubwa sana. Shinda aliyashinda majaribu yote. Yanasi Mana uwezo umugisha